सब फ्रेंड्स सकल भिडिओ थामलेन चाই পিনে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় ভাবিছে যে এইটো ভিডিও ফেক হ'ব আৰু আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত গৈ পিনে গালি চালি দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অকমান দি ৰৈ যাওক মই আজি আপোনালোকক প্ৰুফ লগত দেখুৱাই দিম আপোনালোকে হয়তো প্ৰুফ নাচালে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যে এনেকুৱা এটা চেনেল আছে যিটো চেনেল 4000 ওয়াচ টাইম কমপ্লিট নকৰাকৈ চেনেল মনিটাইজ হ'ল আৰু মনিটাইজ হৈ পিনে ইনকামো কৰি আছে তো फ्रेंड्स সকল মই আপোনালোকক ভিডিওটো মই যেটো আপোনালোক কোৱা আগত মই আপোনালোকক এটা হৰমুৰ ক্লিপ দেখাম যেটো ভিডিও আপোনালোকে চাই পিনে প্ৰুফ পাব আৰু যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকে ফুল ওয়াচ কৰিব খোজে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই চেনেল লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাব আপোনালোকে তাৰ পা গৈ পিনে এই চেনেলটো চাব পাৰিব तो फ्रेंड्स সকল ভিডিওটো আপোনালোকে চাই লওক। हेलो गाइज, मेरे चैनल पर जब आप देखते होगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती होगी कि इस भाई के व्यू तो कुल 8000 हैं पर लेकिन फिर भी इसका चैनल मोनेटाइज है। तो गाइज ये चीज़ सरप्राइज़ करना और इस चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। और आपने बहुत सी यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी होगी जिन्होंने बताया होगा, मतलब बहुत से यूट्यूबरों ने भी ये चैनल मोनेटाइज हो गया बिना मतलब वॉच टाइम कंप्लीट किए हुए। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट कर दूंगा। ये चैनल आप जो देख रहे हो ये चैनल बिल्कुल मोनेटाइज है, कृष्ण भारद्वाज जो चैनल आप देख रहे हैं। और गाइज़ अब बात करते हैं हम रियल में चैनल मोनेटाइज होते हैं। जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज है, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ यूट्यूब से। तो गाइज़ जब आप मेरे चैनल पर जाकर देखते हो तो व्यू है मेरे चैनल पर 8000। आपको सब्सक्राइबर पता होगा, सब्सक्राइबर मेरे 1000 से ऊपर हैं क्योंकि मुझे कम्युनिटी टैब मिला हुआ है। तो इसमें आपको कोई सर्च करने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ होता क्या है कि कई बार क्या होता है गाइज़, मेरे चैनल के साथ तो ये हुआ था कि मेरा चैनल किसी ने हैक कर लिया था और हैक करने के बाद वीडियो डिलीट कर दी थी। पर लेकिन गाइज़ मैंने टीम यूट्यूब से बात कर अपने चैनल को वापस ले आया। तो गाइज़ जब उस हैकर ने मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया तो टीम यूट्यूब मेरी सारी वीडियो को रिकवर नहीं कर पाए। तो गाइज़ उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उन वीडियो से मुझको वॉच टाइम मिला था वो तो मेरा वॉच टाइम वैसा का वैसा ही है। पर लेकिन अगर जो मेरी वीडियो जब उसने डिलीट की तो जो व्यू थे वो सारे डिक्रीज़ हो गए। बस अब फिलहाल वो व्यू हैं जो मैं अब नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स সকল ভিডিওটো চাই পিনে আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় গম পালে, আপোনালোকক প্ৰুফো দি দিলো। তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে কেনেকৈ এই চেনেলটো মনিটাইজলৈ এপ্লাই হ'ল। সো ফ্ৰেন্ডছ সকল মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আজি পা খুব বেছি ধৰি লওক 4-5 মাহ মান হ'ব তেতিয়া কি হ'ল এই চেনেলটো অমিত বেদাস বুলি যেটো চেনেল সেই চেনেলটো হ্যাক হৈ গৈছিল। যেটো হ্যাকাৰে হ্যাক কৰিছিলে এই হ্যাকাৰে হ্যাক কৰাৰ পাছত কি হ'ল যেটো চেনেলৰ যেটো উইনাৰ আসলে হে কি কৰিলে টুইটাৰত টুইট কৰিলে বহুতো ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত 4 মাহ পাছত সেই চেনেলটো বেক আহিলে। 4 মাহ চেনেলটো বেক আহিলে যেতিয়া সেই চেনেলটো কি হ'ল যেটো ভিডিও আপলোড কৰিছিলে 17-18টা ভিডিও আপলোড কৰিছিলে সেই 17-18টা ভিডিও যেটো ওয়াচ টাইম পাইছিলে হেবিলাক গোটেখিনি ভিডিও হ্যাকাৰ গিটাৰ কি কৰিলে ডিলিট কৰি দিলে। ডিলিট কৰাৰ পাছত ইউটিউবে ইমান ভালকে চেক নকৰিলে, চেক নকৰাৰ কাৰণে কি হ'ল লাষ্টত যেটো ভিডিও তাক যেটো চেনেল বেক কৰিলে তেতিয়া মনিটাইজ এপ্লাই কৰাকে চেনেলটো বেক কৰি দিলে। তো তেতিয়া পা সেই চেনেলটো মনিটাইজ লৈ এপ্লাই হৈছিলে। হয়তো ভালকে ইউটিউবাৰে ভালকে চেক নকৰিলে বা এনেকুৱা কিবা কাৰণ হ'ব পাৰিব বা পাছলৈ কিবা ধৰি লওক কিবা প্ৰবলেমো হ'ব পাৰিব এই চেনেলটো। কিন্তু এনেকুৱা ফ্ৰেন্ডছ সকল এনেকুৱা একো ধৰি লওক ওয়াচ টাইম কমপ্লেইন নকৰাকে কাৰো চেনেল এনেকা মনিটাইজ নহব। আৰু যদিও এনেকা আপোনালোকে ওয়াচ টাইম বঢ়াব খোজে তেতিয়া কিছুমান আপোনালোকৰ ট্ৰিক আছে, এইবিলাক টিপছ আৰু ট্ৰিক্স লৈ পিনে আপোনালোকে ওয়াচ টাইমটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এনেকা কোনো কাৰো চেনেল নাই যিসকলে ধৰি লওক ওয়াচ টাইম কমপ্লিট নকৰাকে চেনেল মনিটাইজ লৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো ফ্ৰেন্ডছ সকল ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোক ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো ফ্ৰেন্ডছ আগৰ নেক্সট ভিডিওলৈ ধন্যবাদ।